Le suafa manu Yesu Keriso le Nasareta, le tuo Abrahamo, le tuo Isaako, ma le tuo Yakopo, o te whaatalo whatua i le paia, ma le mamalu si tātou watanuu, au nā le atua mo lātou whaletua, o si o tina, o so tamā, se uso, o se tua whawhine, ea, o ni whanau fo i o whapeona maua le avano, i tutono a inga, o lo whapeona mafuta mai, whaatalo whatu fo i inisio a inga, ea, ma paanga re tātou polo kalame nei, ea ma re tātou Bible study, whaatalo whatu fo i le au whai ngā ruenga, i so se tafo le atunu, i lātou malanga mai ngā ruenga whaavai taimi, o lo māua fo inisio le au uso i lungo o saila i lungo vaa, o lo whapeona mafuta mai le tātou Bible study, ma le to tele o i lātou o lo whapeona mai mua mai, ma tutonu fo i o ainga, o whapeona whaonga ina i a tātou Bible study, ia e whaatino i nai anisi o taimi mo ainga i lātou te o i nai le whiong pa i a le atua, whaatalo whatu i a te outou, i le suafa manu malo Yesu Keriso, o le anganga mawalalo, talo sanga tuaia, e pe mwhai ona e sia ina le tātou prokalame i lungo o lau timeline, e rei taimi i a eli amataria le tātou prokalame, a vea oio se wha manuyanga, a vea fo i oio seisie e whai ma a wha manuyanga i le tino Keriso, e ala le i lo fisosoani mai, i lau nei pito la au, o le tanga ruenga whai whaatasi i awale folofolaina o le upo le atua, wha manuia le atua i lau whaalongolongo le reia fiafi, o hina fo ila na fionga, i eila na whaunga i lungo o lau whaalongo, ai maise lau nei tangata, tatalo i le whaalinga ma le poto, e le nganga o le whaalinga ma le poto i le reia fiafi, le tua mātou ta mā, i a wha manuina lo suafa le reia fiafi, o oi o le whaia onga, o lo manganga, e wha peona o a o mai o mātou tangata, ma wha tonu mai a te i mātou, wha iloa i a te i mātou mea lilo la ua fionga le reia fiafi, o a o la ua fio, so soani mai so ni vai vai, i a meise i a o tangata, o wha longolongo le reia fiafi, i a langona lau upu, alu malemana lau upu le reia fiafi o mātou wa o ina ni mea fau, mai le ngalue o lo wanganga, wha ngangana ina lo nei tangata, ono le suafa o Yesu Keriso, o le mamala awa tuai nei, amene ma amene. Amen. Vi ia le tua, ta tonu o lewa, e a whea lungo le tātou prokalame, ia, o lo tātou tala noa i le Anapogi, ia mare tatalo. Stasi leo vaenga o te loa e tali tonu to telo Kirisiano, e ao na tātou tatalo, to telo Kirisiano i loa e tatauno tātou tatalo, e au fwini ngalo ia te o lai tatalo uma ista tonunga, tatalo le au Musalemi, o le au Hindu, o le au Buddha, tatalo uma tangata na, o whaatau la hitu, la fo i tatalo la tau ia. Ai tatalo fo i Kirisiano. E o fo i la mata upu le neo le Anapogi, e Anapogi le Musalemi, e Anapogi uma isi vaenga na, e Anapogi ni fo i la Kirisiano. Ai e tā ua la ia le vaenga leo le Anapogi o le a tātou whaasoa i le neia fiafi mo tātou tatanoa. O le Anapogi lava lea ia a le atalii ma le a whawhini o le atua. O lo whapeona tala no e le fiong pa ia le atua. Amene. Whapeona whaamala malama le fiong pa ia le atua. Whaamali atu si tātou watunu ono le asolua. Ia whato a o i loa ino ua mai a le tātou live ono a o te le mawhaino o matamata i le live le teimi a o i le upu. Te le alau teimi whato a o matamata ina ua uma, whato a uroi se me o whaale tonu. Ia le whaamali atu a i si tātou watunu. O le au toi alu e toi recap mai nisi o vaenga sa o tala noa i le po le aso lua. O nei whai te lava ni vaenga tā ua sa o tā ua e ao, you know, faith comes by hearing. Ai tātou te le i mei atu i leisi, la asanga po le si fo i vaenga tā ua o tātou a o ngare nei fiafi o le aso lua. Sa o tala noa ai, ma o whatu sa ina se mea pena o au mai se experience po se mea na o ina i fo ia o ele atua i le Anapogi, ma o whatu sa i le Anapogi, o le tele o teimi o te Anapogi e ia o ia tanu mai le amatanga o ina o walu e Anapogi ma o sa ili le atua. Sa o walu o te Anapogi lumo le atua, peitai, sa na tili ai ona sau i lunga maliali ni o vaivainga sa iai. Sa o whaonga ina ai ia se whaata ita inga o aso la ia pe o malteimi nei le aso no walu te whangota.
te latu fo ile te whangoto la e sua le tai o le taimi mua le fatoa ua o i lea fo i vaenga o New Zealand o alo e tae la ofe o la kunga la e sua tutu ile tai o la kurua ka la ofe o kaimi uma la e ka la ofe e la kuama mau a koso mai mau fo ile le moku te le loi ona o la e sua le tai o te le ilopo le ale mea la e mau i paole me o te ilo mo me o maa ma amu la e mau i ai le aso no mato atu mal mato ainga matiti ti ele tu le mo ke kunga ma kuwa i pe ele kai wa kai wa fo i ai uka wa fo i wa lo fo i le tai kai fo ile le wa lo nga le ngong ya la wi lo atu o mo lo kunga ku so le kule ke nga ka i la ofe o lai mo me o papa mo me o amu mo oysters ma vaenga na o tele i lo i le temi la su ai le tai fato a o iloa ina ua pele tai o lai le mea lai tupu ia po o le fato a ali ifo maa ma mea ia e pei o se mea le na faali mai ele atua ia te au ina ua o Anapogi inisio o taimi amatanga la vola usa i ringa i leli o te Anapogi atu inisio vaenga i lo uola tau mawhai i le atua pei tai e pei o te Anapogi atua e atili ina na o wita wa tili ina wo mai tahita kangaka i lunga le awala singa mea wo mai kahika o te iloa le tono lo loto lo fa ma wolunga i kangaka vo i lele a te iloa i tonu ia te o te mina lo te Anapogi e o le si te mi fo i lele o yo tu ina naunga o le tino o vai ko wa leo ke kele mea me i lo tino and yet o leo te Anapogi ona ofesiri la i le tu i lo ma fau le te mina fa pea uia ai o Anapogi no ese la ia so ele i malama tele la u le vaenga na ile la so na le fato a tupo i lo la le temi le la so le no o te whangota ai pe e kule kai ai pe o ina lo na faali mai lo ele atua ia te au le au mai lo e nunga ele atua le la Anapogi ma me ia tupu ia te o ma tu mo lo to lo vai ko le sami o fa tu lo to lo sole I received something new o tango loa o inala no loa i lo le mele na fa i lo le nganga o le tu te au so se taimi te Anapogi ai tu so lo wai lalo pe o lo pe atu le tai tu so lo wai lalo mana ongo le tino po e fa tu wa e tu wai lalo ia leo le tino ai wali ali fo lo i lunga ia mo meole mea ia tele o i loa lai tu tonu ia te oi fa te inga ile stemi te fai mai o ia o e te le mai taita ele stangata fa mai o ke le mai kaika fa to e loa na te mai taita ina o tupusta mai mea e hita e te le o i loa lai tonu ia te oi le hita ana le tupo se me te le i loa lai te hita e o fo i lai le tūlanga o mo mea tau tupe te i loa ale ina i sau tupe le masinga e te le o i loa lo mata pea pea and I see this in people o le fo te tala noa to le vaenga lea this is I'm a businessman o ha o tangata fai pisinisi and o i loa le swing o tangata ono tupe and I also believe on te loa ni wo ni tangata lo ainga na to feola i fonga le leia lo uso lo to fa fine tangata le leia o le taimi e mau ai mea teimi na fato ali fo i lole me mata pea fa ali fonga le fa mawalunga fato ali fo mea na sa to feola i fonga tele o i lo le to tono tangata nei tu so teimi ma fa mai le o tinai fa pe o tamai fa pe o uso fa pe fato ai lo avaenga yo wali o tu so lo fa ali o sa lo le tupe ali lo me na ali lo le mata pe ali lo fa ma walunga ali isi vaenga no fa nga ina fo fa ta inga ile tasio ainga na fa matala me se tasio o le matiti enga ma kau le fale fonga fale kolunga ati u fa matala ela o le fa mai o fonga fale tolu le sa fa tau no na tau songa wa ma lo le loto ai te ui au me se tala fa pea tu lo yele ainga le na fa nga ba o se mele le o te maua mai ai po se mele na o ina ia o foi le lo te fa matala tunga ya te o tope fa fe no receiving a revelation there ua foi mai o tau songa le o tangata fa mahaoni le lotu e fia le lotu e fa mo ile fa mo fai fia ai o le aso na malo ai ile loto ele itoea va ai ele farsa
A le whare maa, ngai o le whare whunga whare kōru ringa mai. Ai ole mea lai, the sad news, ma te o tunga foi mai, wale o toi no foi le whale na ua, lau fu o toi whaatau ese le whale, lau o toi fo i le whale rent, fo i lele ai, ole winga fo i le pese mea o tupu mai e te au, o te whaftai fo i au i le atua, ona, a tono na te mana o e maua ni mea i o rima, a tono na te mana o i tele au tupe, o te whawhitai au i le atua, ono le tuaina tele au tupe, ono le tuaina whaatamau a inga ina oe, ona fu ona ele i ready oi. A tonu o le vatu ele atua se tupe te le ia te oi, o le a wha maualunga i lo loto, ia pete ma mao i fu i male atua. Fo mai la i o tala le tuspa ia, o le ale winga e te maua ai le lalo langi uma ai mai mau i lo wola. Si e manu la le atua ia te oi, wa ova ai fo i le tele o tangata lau i loa, i nou wa avele tupe, me se le au vaengai, wa o kifie boxing, so ke maka i mo meo a fusu anga vaengana. Wa vai tangata vo i le au fusu vo i le wakele le kupe ma, man, wa o i le atua fo i mai, e le se le inga fusu la le oi fo. Makona le, wa o i le ia Yesu fo mai, a la fusu ma Yesu nga ke fasia Yesu. Ma vai wa avea le tele o tupe. Fesilia kwa le reporter e fa mai o ia Yesu me faingo ngon kango fasi. Se va ile fa mau lunga le me o ile tangata wa au mai le tupe ma ta mau ainga ma le tele o isi mea wa o le wali ali mai vaenga o vaenga na ia le to tonu tato. O le tali tonu o le tali tonu po o mea pongi sai to tonu ia te tato te le o iloa. A o vaenga ia, o loo tau fia le ngalue mai o le mana o le atua. Po o tau fia foi le ngalue mai o le atua. O le Anapogi foi, o te iloa ia te oe e o loa i le during the day, ke whaalongo o kunga ola, whioha i o ka avale, kele le mau leo ese. E kere kai e focus i se leo se tasi. Kere kai e la ngonga ngi leo o lau o la au i le during the day le keime whioha i ka avale ma mele ngei. A o nei la i le po, o te iloa mai si atangata i e nofo i mamao ma le taulanga ma, e o lo i le po fo i lele, ke whaalongo o kunga ua makua i le ai ma se leo. Makua i le, kei minga, skama i leo ai ke la ngonga. E o arsa vali i fo po nga seo se lau la au, ke la ngonga le lei. Excuse me, ai se ona fo i o laua, ua taalingo lingoa uma wale to yai ma se leo o toi langona. Te mira na ua pe ua quiet uma fo i lele. Singa ma i leo a e langonga, e o le leo sa vili, o le o i o lau o la au, vaenga uma e te langona uma. Ua sensitive oe, wa e langona uma leo. E whaape na fo i lale Anapogi, o le Anapogi, a ona e Anapogi, wa e whaalalohina leo o lo tino. Ai o le tele lau teimi le whato a amataina la vo le Anapogi a te au. Ina ua whaalalo atu leo lo tino, ai a kide ilonga na sau ilonga le leo o lo tangata tuwai, po o vainga la iai. A fo ino le me ala no tala no ti vaenga ia ina ia e iloa ona ia le teimi ona e tupu ia te oi a e Anapogi fa mai ke Anapogi aku o whaalonga ka o lau whaanga ua whaonga mai ki a polo lau whaanga. Le ai, o aso uma o winga lau tamiti le suia. Ai wala ona sui lau wa ai le teimi le na, ona fo i o laua lalo lau tino, la fato a e loa atu lo le vaenga la, o e hika i loa la, ona lo wa fa i loa atu e le nganga pa ia te oe, vai vainga nai tutonu ia te oe, e a ona e ngalue ai, ona o fu o le nganga, self-control. O e fai tau fu o le nganga. E le self-control. E ei le alofa. O lewa wa sau i lunga ia vaenga i o laua, sau i lunga ino ua whaalalo ia mana onga po o leo o lo tino. Kuso lewa e kango ki lalo ia leo lo kingo. Ai o mea umala po o leo umala e whaale tonu i lo sou. Lewa ali fo i lunga. O nā loa, ta taula ona prune pe lela atango le atua e teu. Amene, lela atango le atua e teu. E iai vaenga o lo o langa i lo tal tonunga.
E iai vaenga o lo langa e le mawhaina ona prune le atua oe i le teimi whatua e whanau fawina ai. Wa o le mea le nai alai ona le pruninga e le atua nge ke ue koe fo i kua. Ai whaatali le atua se i e tupu wha le anganga ona tangola i o le atua pe o le tamaititi fo i le whato a whanau e isi fo ma i e vatu tamaititi whato a whanau e le mawhaina whaile operation. E mai foi mai e le mawhaina whaile ta o tonga o le pātua o le iwi o le pātua o le tamaititi o la lai titi. Se i o ngai atoa le lima o na tausanga whato a mawhaina whaile ta o tonga. Ia na whaatali lola ia se i tupu le tamaititi whato a mawhaina whaile ta o tonga. E pe e whaape nā fo i la ia i le tātou sāwalinga whaaleanganga. E le mawhai o nā o a o pe tango le atua e a o e mawhaatonu o inisi o vaenga ma tā auwhi o ma inisi o vaenga o lo wolanga. I le teimi nei te pepe i whaaleanganga wa o le mea nei e ala ina toi fo i le stanga teitua. Mea le nana whai mai le tala le tusipa ia ina ua au mai e le atua iso rā elu mai tutonu ai kupito. Wha mai le tala le tusipa ia e eile au wala e ui atu i oi pale i e whea i Filistia. Wha mai o le au wala le nae pupu. Ai wha mai le atua, wa tango le atua sui le au wala e wha au i iso rā elu. Wha mai ina ne i te iwa i loa e tangata iso rā elu le taua. Ona toi fo i la ia i oi whea fo. Ona toi fo i la ia le mea na i oi ai kupito. E whaape nā foi, e iai nisi o whaafita uri malu i tau o lo langa e le whaawi ai o e le atua e le teimi whato a e whanau whawina ai. Ina ne i te iwa e toi fo i tua pe te iwa e toi fo i tua. O le tele o tātou whanau whawina e tele na spoil tātou e le atua. Ai le mana o la le atua e te tū mau lava e avea o e mapepe. E le mana o i le atua e mana o le atua i lana whanau i a tupu. E mana o le atua ia oe ma o yo tātou tupu whaaleanganga. Ona fo i le mawhaina wha o ngā ina se pepe. Right? O le pepe, o le tele o pepe, le mesi solo ai le e ka le sia. Me le nai ala ina tele tangata e ma vai ai e ka le sia, course division, tele me ala i tupu totono le e ka le sia, e ma fua mai ono tangata pepe whaaleanganga. E le o mana o i tupu whaaleanganga. Mea le nā sinta maitala lava tangi le stangata keva. Ai sea, ona fu e mafunga keva, ona fu o lai pepe. To te lole nā turo o tamaitite tangi vali. Amen. Kau mafa e ka kom ka upurungia fia. You guys alright? O le nā turo o tamaitite e tangi vali. Mea le nā so o se teimi lava e mātangi ima māteva se si wawai kama kiki. O le te maititi e te mau e fo le nā tura le o le fia matua ia, o le fia kangaka makua ia. E manga o ngā kei loa uma mea uma. Let's put it this way, o le te maititi o le fia poko ia. E fia poko o le whaiwhi au, e fia poko i le ki a Kongo, e fia poko i le isi kangaka, e ngā ke fia poko i mea uma lava e laku i, o kei loa le mea lea, o nā tura nā te maititi. Nā te fia i loa e a fo ino le mea. O la lai tamatiti whaaleanganga. It's a process of the spiritual walk. Mele nai alai o tangata mātutua whaaleanganga la. Lava lo outou onu sai. Autou wa ai tangata whapena i tutono le ekalesia. Ia e loa tu langa po o le vaenga la ua iai o langa o lo lātou o la whaatua. O mana o whaifo ma ia ui mātou maftanga. O au kere mga o mia o kere mga o ke peipi sita ia te outou. Yo va ai kunga aungi ko kangi vale a fa solo ke mingi le ko kangi vale yo ko kupu yo or ke mi vole le aungi ko kangi vale sis aungi ko kangi me sis fe fe a ora kangi la ye le to wa e matua vo ile a o taimi nei ya la wa a ke ro mak mafkwanga soli me le ngi wa kangi ka ile ko wa maku wa makan kupu vo le fa le nga praise God amen. So o le whaanau nau ta inga, auani o tātou pepe whaaleanganga, o le Anapogi la, e sosoani le tātou sāwalinga whaaleanganga, ma o lo o ina le tusipa ia, ma o lo tala noa me le tusipa ia o tātou tutupu whaaleanganga, o le whina ngalo leo le atua, amen. Alleluia. Ti tato atu la i tasi o vaenga le tusi le tātou tala noa ai. O le mātai o le se fulu ma le fitu, Lela walo e mai mo le context o le tusi lea. Ina ia e mawhai ona e loa le mele tupu i ma le vaenga le talanoa Iesu mea mua i tono le tusi lea. O lunga la, le nā lua Iesu i lunga o le maunga.
o lunga lau le maunga le Iesu, le na iai ma Petelu o Iakopo ma Ioane. Wha mai whai upu mua, whai mai, ua mawai atu waso e ono o ai leo Iesu ma Petelu ma Iakopo ma Ioane lo na uso, wa ia a vae ia te i lātou i le maunga mau lunga, wana o i lātou lava. Ona li ua ai lea o ia i o lātou luma, ua popula mai ona fofonga e pei o le la, ua sisina mai foi ona ofu e pei o le malamalama. Whaauta foi, ua whaali mai mose ma e lia ia i lātou, ua lātou whetau talatala i maia. O le la e lunga o le maunga Iesu, o so o ia to o toro Iesu, la ia i whaatasi mala maia, o Peteru o Iakopo ma Ioane. Nea la wha mertala tuspa ia, a o ilunga o le maunga, ai alua e mose, ma e lia. O mose o le taitai o le tūlafono, e lia le taitai o le au perfeta. O lea la ua e lunga ua talatala noa ma Iesu, ma tu o Iesu na sau e faa a to o toa tusi na tūsia tūlafono ma le au perfeta. O ke le iloa la po angi men kalangoa i lunga i, ainga lange mose fai a Iesu ia, o le ua pasi aku le petone ke fa ako inga ia po le afo se kala a. Amen. Pa o le meo te iloa la fa mertala le tuspa ia, o le taitai o le tūlafono, ma le taitai o le au perfeta le ua i lunga, ma Iesu o ia o le alofa tūnoa. Fa meo mose na mai le tūlafono o Iesu le alofa tūnoa. Lea la i lunga le maunga, lea la ua fo i mai la Iesu mo na so o ia to o tonu. Ai foi mai o le ele situation na le la tatu tal no ai le tatu tal no la solua foi mai la lo male maunga foi mai tala tu spaia wala to o atu ile moto o tangata ona sau ai le ya te ia o le tasi tangata o to tuli ya te ia o fa pe mai le ali ie lo fa mai lo watali o mai maliu o ti nga lava a wa o pa u so o ia ile afi o fa pe so o fo ile vai. Na au mai ia te ia i au soo a ua lātou le mawhai o na wha malolo ia te ia. O na tali atu ai leo Iesu ua wha pe atu. Le tupulanga le wha atua tua ma le wha pio pio. O te iai ia te outou se ia awhea. O te wha pale ia te outou se ia awhea. Au mai ia o ia i nei ia te au. O ai le tala no ia Iesu. O le tala noa Iesu i lana tala le na fai, o le fai ana i le au so o le na i lalo le maunga. Le au so o lea, o le na o fo i wha malolo mai matuli te moni, ma wha atutu tangata feo ti le suafo Iesu, le ta ui tonu le lukolon ta upo se furwa upo se umar fitu ea. Na fo mei wa fo i mei ma le oli ma tangata i o le fo i na o, lana o fai va venga i le suafo Iesu. A o leo o mai ile tamai titi lea, ele o malolo. Fa mai la ia, o lea la ua faali i le fa no Iesu ma fai atu i le au so o le ne lalo, le tupulanga le fa atua ma le fa pio pio. Ele o tala no le toe Iesu le toe ina, le o lai tala no i le au so o le na fa malolo ina, ele o malolo ele tamai titi. Ai fa mai Iesu, o le wha atua ma le wha pio pio. Amen. Whai mai la ia, ua wawao atu Iesu ia te ia o na alu ai lea i fafo le te moni sa ia te ia. O na malolo ai lea o le tama talu i lea lava i tu waso. O na leua malolo, leua wha malolo e Iesu i le tamaititi, o le isi vaenga o te mana o ia vatu i e eiloa. E le wha peo lo le malolo i le tatalo a Kevin. That doesn't mean there's a will of God for your life. E le wha peo wakakalo se kangaka apu ai lava. O ai lava se tangata whaonga ina le atua na ia wha atuina se si mai le oti. A whaina tatalo ia oea tele i malolo. O lona winga, e le wha peo o le fina ngalo le nao le atua wai e le tatonungo o nisi whai mai ia. Va ai e le kaimi e malolo i isi o finga ngalo ngao le akua e fu le kaimi le malolo isi ia. E longa winga pe fo ringa e confuse le atua le kako ke au ngai. Pe fo ringa e le mautonu le atua pe o le elo finga ngalo. Which one is your will?
Whaafewhea na expect tātou i le atua e tali tonu ina na ia, pe a whai e o i le atua i le o mautonu fo i le atua i lana whitwhiringa, pe whaamalolo, pe le whaamalolo. No, o le atua, wa matua i manino ar whina ngalo o le atua, it is his will to heal. O le mea lena, ai se ale mea leina le malolo o tangata, na ua tali Yesu i, e o fo ila, i le whaapeo le tatalo po ai lava. Peo ke kakalo ia ki oe eke le malolo. E lua mele ingei, o le lea yo so whaakua, ma le lea yo so whaakua. Amen. E ala no watua tala ia, from experience, e ala no le whaamtala ina le tero experience, ono te musu e whaavai o tau whaatuatuanga, ini mea na tutupu ilo o langa, ma mea na tupi o langa o le atua, te mana o e whaavai lo whaatuatuanga i le upu o le atua. Amen. Ai ia te au, e iai tangata wa o tatalo, ai wa whaamalo lo e le atua. Amen. Tangata ngau vai, tangata ua kānesa, tangata ua poloka le māngava, tangata ua makwale se whaamoe. Whaamalolo i le atua, kāngesa i le tangata i le throat, o kānesa uma ule mawhaina tautala, whaamalolo i le atua. E le whaapea la, a iei fo le tangata, i le tangata na wala au mai a te au. O walu loa, o le situation, o ke la kongo tangata lea ua makwale mawhai anga mingoi. La ua ave i tua e whaatali le aso e o tiai. O al watu loa. O laku la songa ka kalo ka ngaka lea. I think a week later, ai maliu tangata lea. Kei lo, makoe o whaangoa. O sa makua i loa e lea tua lo whaangoa. Ona fo i ele i mawhaina malo lor tangata lea. Ia atonu e whai mai, aua e kere o whinga ngalonga o lea tua. O tau mawhai ave ese le manatu na mai a te au, because i to tonu o ngā Yesu, tasi ale mea la i ona lea, ona le malo lor tangata lea, o le lea iu se wha atua tua. Whai mai la i o tala le tuspa i rwhai pusuma le iwa. Ono ane ai leo le au soo ya Yesu ua na o i latou, ua wha apeane, se ale mea na mātou le mawhai ai ona tulia o ia. Ai whai mai, ona whetalai atu ai leo Yesu ia te i latou, ona o lo o tau le wha atua. Lea le winga o le tala ono le wha atua, and yet, o lena o mua wha malolo tangata i lumatu. E fōlinga mai, wa ana whaapea i loa le au so o le wha atua, se manu e le whesiri a Yesu. E ala no whai atua le tala le, ona e relate le tala le ia te au, o inga se free e fo ia u e le anganga o le atua. I tangata na malolo, ma tangata e le i malolo ia u kakalu. Ona o i, o le ele i malolo, ono le wha atua, e fōlinga mai e iai le isi le wha atua, le to tonu ia te oe te le o iloa. Pei fo ila wau. E iei tangata o tatalo i lo wha akua oka, mau ar kuspa ia oka so wha akua, malolo. And it's the same thing no whai e lis tangata, ai le malolo. Pei e fōlinga mai na mawhai e lo wha atua le na iai, o na wha malolo le isi mai, ai le i mawhai e lo wha atua le isi vaenga lea. O na wha atua le maso. Exercise. Ia oso a wha akule, oso a alu wha akule maliu ele i malolo se uru ki ngā ia oe. Wha malolo mo se uru ngai ki ngā, i ngai alu la i e wha soronga exercise lo wha atua kuri le furu. Ia oso a kuri le kāngesa ele i malolo le furu i lau kakalu. E pi e wha pēnā fo ele le exercise lo wha atua. A fo le wha matal tuspa ia tupu lo tātou wha atua. No wina e tupu. Amen. Faith comes by hearing. Whamaila i o le fo isu i, o lo o tau le wha atua. Awa e moni, listen to this one. Awa e moni o te whai atu ia te outou, a whai e tusalo outou wha atua ma le fua le sinapi, e whai atu outou le nei maunga alu atu ia oi le la mea, o na alu atu ai lea,
e le ai fo i se mea tau te le mawhaia. Whamai le tala Yesu i, a whai e tusalo o tau ma le whaatua tua ma le fuatinapi, e whai atu o tau le nei maunga, o le ale maunga le tano Yesu, le maunga le whakaao mai ngei ai lalo, o lalo le, ai po au kafa o le maunga lenga iai lunga, lenga li ua Yesu, mtala noa ma Mose ma Elia. Le ala u koe whai Yesu le vaenga ia, a peilo o tau whaatua tua o le fuatinapi, e mwhanko whai aku le maunga lea, e si ikia, ma lafo ia, e whaalongo. Amen. Fumatal tusu pa ia alua tuia o ile la mea, o na alua tuai lea, o e lea i fo i se mea tau te le mawhaia. O le matua i matautia o le whetalainga lea Yesu i lau whaitau. O na e whamai, sau mai lava i le lea i o se whaatua tua, i le le mawhaina si iti o le maunga, i le lea i o se mea e a foi, e te le mawhaia. Amen. Fōringa mai te mawhaia uma mea uma. Whaliu roi e suru whai upo lua tasi wha mai, a ua na o le tatalo male Anapogi, e o ese ai mea whapena. O le tatalo male Anapogi, o a mea i o ese ai i le tatalo male Anapogi. Tato atu i le tusile a Kalatia. Amen. Kalatia 5. Fai mai, fai sumar fitu. Awa o le tino, wa tuina nau lea e te e atu i le anganga, wa tuina nau fo i le anganga e te e atu i le tino. A o ina sau le anganga o le atua. Amene. O tuina nau ngo le tino, o lai te e i le anganga o le atua, po o le mana o le atua. E le o mafai la e le mana o le atua nanga lue, ono lai te e iaitu ina nau ngore tino, lai wha mertala le tuspa ia. O lea lai fete e nai vaenga ia, e fōlinga mai e sau le mana o le atua, o lai sau le nganga o le atua, le mana wha amaro lo le atua, a o tu ina nau ngō tā ua, o lea te e atu i vaenga le, o lea te e ale nganga o le atua. Ma le mafai e loe le mana o le atua, o na wha amaro lo tangata, manga lua i tangata. Ono o tātou tu ina naunga. So, o lea lai tala nora tu sipa ia i whai mai, ua tu ina nau fo i lea nganga e te e atu i le tino, ua fete e nai fo ia mea. O le mea lea, tau te le mawhai iai mea tau te loto iai. Amene. Ai a whai e tai ina o tau e lea nganga, ua le no nofo o tau le tū la fono, ua i loa tino fo i ngā luenga le tino. Wala ngā luenga i le tino. O mea ia le te e le nganga o le atua. Whai mai, o mea whapenei, o le muli lua, excuse me, o le whaitaanga, o le a mio leanga, o le mata hitu, o le ifo i tupua, o le whaitonga fiti, whaataula iti, whaataula itu, o le feita ngai, o le femisai, o le losi vale, o le lotoa, o le finau vale, o le fevaevaea inga, o maasainga, o le mataua, o le fasioti tangata, o le onanga, o le poula, ma mea whaapena. O te mua i ta uatu nei i a te outou, pei ono o whai atu mua, o e whaia mea whaapena, e le whai le maa lo le atua mo la tau tofi. O vaenga ia, o loo te e atu i le mana o le atua. Ona foi o le anganga o le atua, po o le mana o lai le anganga. Amene. O le mana o lai le anganga, tatu atu le tusia Roma. Amene. Roma lona mata upu e vadu. Fai upa se furu. Fai mai. Ai a fai wai to tonu ia te outou ke riso. Ua oti ai le tino ono le anga sala. A ua ola le anganga ono le ami o tonu. E tasi le fuai upu. Ai sau wai to tonu le ola o le anganga. Ma le oti o le tino. In one verse.
Ona so se taimia e oti ai le tino, ta tauna ola le anganga. O le mea, in order for you to understand Romans 8:10, ta taunta to oi tua i le tusi a Roma e ono, no fai upule e ono. Fai mai, ua tātou i lo le nei mea na whaasata roina whaatasi maia lo tātou tangata tu wai. Ina ua wha umatia ai le tino le angasala, ina ia le toe wha polonga ina i tātou i le angasala. O lea lai tala noa ele o tala noa i le tino lea, o lai tala noa i tu ina naunga o le tino po le tangata tu wai, the old man. Ele iai la se malo si anga o le tangata tu wai lea, ele iai so na malo si anga. Ai a fai e mafai ona e whaato i laloina tu ina naunga nei, i le anapogi martatalo, e mafai ona e siitia maunga. O le ase maunga o lua whea ngai ngai kaimi. Ngai ke fiu ke kaukala le maunga ma wha kingo me le wha Yesu ke kaukala le maunga, e alanga le mingoi le maunga. Ona foi, o lai ai mea lai, a whaina o tātou wola ma soifua. O lai ai isi vaenga e ile le tari tonu lai tonu ia te tātou pe o le mene o whai atu ai. E iai vaenga pongi sa o lo wolanga na iai. E te le o ilo atu. Fato ai e iloa pe o no tā ua. Meisi ale tupe, o le tupe. E tele na e iloa ai winga o tangata. O le sikangaka o le leia. Ai va ai e whailo e kufalo mo mea fo i o le mariu. Ke va ai e konsole. Maku ai e le karikongo le maka pe o le sikangaka. E o fo ilai mea ai. Oe vai stangata fo ilele o sikangaka ke vai o le leia. Nei masinga e loanga nga o mea ai. E ke le ilo fo e ai u o le kaimia e ke le mea ai. E vai whako a e ilo ai nga o le sikangaka e mua la o me lang ka avari. Fato a e ilo i fo i winga na o tangata na. Na fo fato a e ilo ai le vai winga o le na tangata. Aise a, fato a e ilo ai nga ua ke le mea ai. A o vaenga le na, e mawhai ona e, a whai ke manga o e awangi ko ingosia o i ngā mea, haru le anga pongi marka kalo. Wa ngai wha maa ingai o e ave ese ngā vai vainga. E o fo ila le whai tala. E le sika ngaka o lai fiu e ka haufi lea, le whai kala. E le mawhainga ka haufi whai kala. E pei so se kaimi lava, e makua i kia i lunga le hafo i le leo le whai kakala i o le sika ngaka. Ai o vai vainga umana ua lema whai e le nganga o le atua, ona whao ngā oe. Amen. Ai mana o lai le atua e whao ngā oe. Alu i le anga pongi ina ia whaato i lalo vai vainga matu ina naunga na. Ina ia mawhaua ne ito e te ia vai vainga ia i le nganga o le atua. Amen. E mawhaila e lou. E fato a mawhai ona whaatau no uina le siitia o maunga mawhaia me te tere leima se me mawhai onga ele mawhai ona e whaia. Everything it's possible to you. Pe a whai, vai a Yesu, o mea umana mawhai ona whai a Yesu, ese a, ona wale ai masea, le ai mani mea nei tutonu ia te ia, le ise vai vainga, mea na le winga na le tala le tusia Ioane, na eta noa tala tuspa ia fo mai, e sau le li o nela o langi te au, ai le isa na mea ia te au. The prince of this world will come, and he has nothing in me. E tasi ale mea na e sau le ti a Apollo, na e tau fia oe, po le mea o na e sau le ti a Apollo e whaonga mai, na te tau fia oe, la e sau e whaonga mai tu ina naunga o le tino. O le taimi lava e te whaato i laloina ai, ia tu ina naunga o le tino, o nau e whaato i laloina le leo le ti Apollo ia te oe. Nau e shut down ninga le ti Apollo. O le taimi lava e te tau fia ai pe e te anapogi o nau e shut down ninga le ti Apollo, o le mawhai le ti Apollo koe ngā lua e mai e kio ese a, ona fo e te le o toe wha alongo i tu ina naunga na. Ono i ngā le ki ar ki Apollo. Fa mai le tala le tuspa ia le tusi le akalatia, e lima fai upas fuma leono. Fai mai, fai upas fuma leono, fai mai, o te fai atu, ia outou sa vavali i la le anganga, ona le faia le outou o le tuina nau o le tino, e le o fai mai le tuspa ia outou sa vavali le anganga, ongo e seile o kui ngangau o le kingo. Right? Fai mai, o te fai atu i outou sa vavali i la le anganga, ona
le faia le o tau o tu ina nau o le tino. I le whaapeo ese ai. Ona o le nā turo o le tino o le angasala. Whaataita inga, o le nā turo o le tai whau o le ou. E le ou lo se kai whau. Lona winga e le o se kai whau, ai o se pusi. So se tai whau ai ta tauna ou. Le se tai whau e whangau mai e le ou, ai se a. O lona nā turo le nā. Whaape nā fo i lo tino, o lona tu ina nau, o lona nā turo o le angasala. Mea le ngai ki ngā o aso umalava e te oti ai, nai whamatala tu spa ia whamai o te oti aso whaiso. E te hala i fore kai au, o lai ke hala mai maku inga ngau ngolo kingo. Ona whamai tala paulo tu se koirito, o te whaatonu i lo tino. Mene. E ile kai me la koi paulo lai manga o kingo o paulo e whai ka anga ma sesi kama i ka i po sesi va ai ko kingo o paulo vai koi maka o paulo fo ile. O la fo e whamai ka la paulo non kingo maka. So ia, tino, so ia. Whaakong. E i fora kai me o lai fia ai paulo. Whamai o te whaatonu i lo tino. Pio le whaatita ingaringa o whaaku le si aso. E le aso nga halu e la wanga pongi. So le aso mua muka wanga pongi fori. So le nga anga pongi, le mafai ngā o kakalo. Kake kakalo o kunga, o whaalonga kunga ringo ngolo me o loka mangava. So, loka fia ai, vo le lea si tu loa. Makua i whaalave, lave alo mangava le nā aso. Mangongi o mea ai. E kuua mea ai ala vahenga la si i whaide ngā aso. Mea ai maangaia, whako a whaianga o mea ai maangaia la vahenga le aso ke anga pongi ai. So ke anga pongi la whaku soli. Kase maangaia o whaalave, lave lo mangava. O whai akuro lo mangava le asonga, manava, wa ova ke lo whaalong ka le asongi, o le melea, e ke re aifu i kai au, wa a maka longa whaakongu, wa whaatonu le manava. Whain manava, o ngā wa ova ke lo whaalong ka ngai aso, o le melea, o le aile aifu i kai au. Ho o kulesi aso, whalong konga, wa a makang kau whio lolo mai a wingo le mangava. O ko whai atu fwere lo mangava, o ngā lawa i kere o longa nga euskai, o le fwere o le aile koe aifu i kai au. Whai ma whaatonu lo manava. Po le mele ngai kuso lala e moi e whaalongo kulau fia ai ki ngā wa e lau mako i ele lava ai koe kufa e lunga e alu lalo le McDonald's ngai lalo mai o kufari whai ma whaakong o leisi la e ka i lava e o lo e ka uloa so whaangau ki nganga mga o le atua e alu se me po le ase me la mga o le atua ka uloa le se as whaanga fua mai mo le ai fua o le mga va ke lo le si mele le ala nginga feo ko ke lo ka ko ka usami ka mo fainga discipline ourselves fa aton yo tato tino amen se ki ri uki ya ar ke le yo lona o se meta wa tato te mo mai amen i te tono le tusia mata yo lona mata upue amen e uma fai uma tato prokalami ole ava tu ai se Anapogi I recommend this fast so se Cristiano a fai te mafuta mo no Kevin Life Ministry I will recommend you a fast le faingo le Anapogi mana ia pe tango fai e work peke Anapogi ko ruaso lusu kasi aso pe fast food aso they are all end up in the same result. So matatu tanoi fai o tatu mata upu. Ile mata upu le mata yo lim eva. Amen. O ile tala noa Yesu I no wo mai le au so o Ioane. Ma le au Farisaio. Ne tanoi fa mai. O no mai e ile o so o Ioane ya te yo fa pe mai. Se ale mea ua Anapogi so o ai matou ma le au Farisaio. A o so o ele Anapogi I latou. Ona whetala ia tua I leo Yesu ia te I latou, e mafai ea ona whaanoa noa o au mea le whaato a whai a wā I ona aso o ia te I latou, o le whaato a whai a wā. Ai o mai o na aso, e ave ese ina ai ia te I latou, o le whaato a whai a wā, o na latou Anapogi ai lea. Amen. O le tala noa Yesu I ona, nena o whamatala ina le aso lua. O le auso, o le iai la tau I le piliota lea o le whea ngai tuai, ma le whea ngai fau. O le tele o taimi e te whaitau le tusia mātai o mā reko luka mai o ane.
O lai, o le teimi o le olanga o Yesu, ele i ola Yesu i lalo se alofa tu noa. Lana ola i le whenginga tuai, na ola i lalo lea. Na ola i lalo le tū la fono. O le au so o fo i la martelo mata upo mata yo ma reko luka ma yoane. O lai lalo, e ui o lai lumor whenginga fau, ai o lai lalo le Old Covenant. Fato a whai a le whenginga fau ina ua toe tu Yesu. Wa a mata ilo ina le whenginga fau le whenginga le toto Yesu. O le tele lau tustusinga i o tua le whenginga tuai. O lea la ia Yesu le transition nea ma le au so. Amen. Lea la whamerita la Yesu i, e le mawhainga anga pongi ia, o lea i whaatasi o ia marifato a whaiawa. Ia le au so, ma le fato a whaiawa. A e whaitau le tusi a Luka, o nana yo na ole au so o wha malolo mai maturi te moni ma whaatutu e feoti. O lana o lato wha o ngā ina le wha au unga Yesu, po le anointing i lungo Yesu. O le wha au unga la Yesu, lena o le au so o sa vavali i lalo le au so. O lena o sa vavali i lalo le wha au unga Yesu, ma le wha atonunga na vato Yesu. Lela na sa vavali ai, ma o i lalo le wha au unga Yesu. Ma na tua auto, o le teimi lea, ele ia fio ifo le anganga o le atua i lungoa. Ele ia ini anganga, ele ia isi anganga o le atua i tutonu le au so, ele ima se so o na whanau fawina. I le teimi lea, aisea, ele i whaia wha ora tanga. So o lea la e tala noa Yesu i, o lena ave Yesu, lana whai wa avenga, tele mea na whai ele au so o Yesu. O mea ia le tutupu le whenga ngā fau, a lena whai fo i le vaitau o Yesu, o la e sa vavali lalo le wha unga lea. Whaunga a Yesu. O no o mero la i, eira le tala Yesu le rena whai. Umi se taimina o no fo i o kom whai ki mamala ma le whai upu lea. Whai mai. E le aise tasi na te whonoa le matua ofu i le i e fau, a wae maasai le ofu i lona whono. O nā atili ai lea o na maasai. E le utu fia fo i le waina fau i whangu pau tu wai, a whaapea, o na pāpā ai lea o whangu pau, ona masaa leo le waina e mau fo i whangu pau, a e utu fia le waina fau i whangu pau fau, ona whaatau saonga le mu ai lea. O le Anapogi, le upu, preserve, le whasa more preserve. Whaasauina, o le Anapogi na te whaasauina lo tino lea. E mawhaina ngā lue i le mana o le atua. O le Anapogi, e mawhaina whaasauina le whangu pau tuai, tiro tino, i le context o le tusi le, o lo tino, o le whangu pau. O le meana le whaatusa i Yesu i le tala le, o lo tino, o le whangu pau. Ona o le whangu pau tuai, ona o le auso, o lae ola i lalo le whenginga tuai, a o lea fo i la o le whenginga fau. E le mawhaila e le anganga o le atua o na sau, no fo i lea, i tino tuai, a mana tua autou, e le i whaasa tau roina, tu ina naunga o le tino. Amene. Le i whaia le whenga fau. E le mawhaila na sau le anganga o le atua, a o laia i lava vai vainga ia te ilore tusi lea kalatia. Amene, tato atu i tua ngā ai, nei, a tusi lalo tato mauna, o tato tano tusi kalatia. Kalatia le 5, o vai vainga ia, whai upu lea, wha mai wailoa tino fo i ngā ruenga le tino o mea whapenei o le murilua o le whai taanga o le ami o le anga o le mataitu o le whaitupua o le whai tonga fiti whaatau la hitu o le whai tangai whai misai o le losi vale o le lotoa o le whinau vale o le whai inga o le masainga o mea uma ia lau mai i le taimi lea o lae manu malo mea ia te tātou ele i aise malo si anga o le tangata e mawhai ei o na whaato i lalo. O le maliu o Yesu, le tā ua i totonu o le tusia Roma o na mata upu e ono, whai mai, ua tātou i lore nei mea na whaasata roina whaatasi mai ia lo tātou tangata tu wai. Amene. Ina ia wha umatia ai le tino le angasala, ina ia le toi wha apolonga ina i tātou le angasala. Ona la o le maliu o Yesu, o le ua whai e le whenga inga fau, a tātou whai tau atu lai i le tusi le amata, i o le tara noa i, e pia tau moa mai eise ata le tau tano Yesu i, e le ima whai e le anganga o le atua, pe le ima whai e le anganga o le atua, na ave i le tino tuai.
e saula le anganga o le atua, le mawhaina nofo I totonu o le tino o le tangata. Ona fo I o lai le I whaia se wha manga longa, ma o lai anga sala le tangata. Fato ata uami o tonu ina oe ya Yesu, o la luma mawhaina nofo le anganga o le atua totonu ya te oe, ono Yesu. O tu ina naunga la ia tala noa I, o lea la e tala noa mai pe o vai vainga ia le nei, leo te whai atu o le Anapogi e sau ai fafo. Ma wha ato I lalo ai, fo mai, ele ai se tasi, o le Anapogi, e na te mawhai ai ele mana o e afo, e mawhai ai ona survive le tino o leo oe, I le mana o le atua. Me le te wa ai ai e ika ngaka ea, e pala lasi pe aka kalo o iska ngaka. O le mana o le atua. Amene. O le malosi anga I le mawhai e le tino o leo na tu I luma o le atua. Ona foi o lai loa Yesu, o loa nganga, o laua no tupu whaatasi maia, peitai, o lou tino, o lai ai oe I lea, I le whangu pau kuai. O le tino leo le whangu pau kuai. O le Anapogi la, e mawhai ona whaasaoina le whangu pau kuai lea, le tino tuai lea. I le sau o le mana o le atua I tutonu. Ona le masaala ia pe whaalea o ngā ina. Pe o le mele tano e tala le tuspa ia. E le mawhai ona avele waina fau le whangu pau kuai o ngai pā. O le Anapogi la le, o le Anapogi le whenga inga fau. Ea, o le Anapogi le whaalalo ai ia tu ina naunga ia. Amene. Ona alilingi mai le nganga o le atua. And I always see this. O ifo ia kelenga kali ingi si o fesili. Amene. Eno atonu inisi o fesili e na e te mafau e whape. O le mea la le kupu, le mea le kupu. E mafua mai I ono a tātou tu ina naunga le tino. Fumatala le tuspa ia o le lulu I le tino e sele le mea pala. O le lulu I le nganga e sele I le ola e whaavau. Me le ala I ona to atele nisi o tangata e ke fiu e kakalo I le malolo. Angana e lulu I le kingo. Me se tangata whaolaina. I'm talking about kangaka lau whaolainga. Wai o kangaka le whaolainga. E makwale ilo e ke vai e kakalo e malolo. Au kangaka o whaolainga. La lave lulu I le kingo. Ke kakalo o kuai. E le malolo langa lai lulu I le kingo. Fo mele o tala tuspa ia lulu I le tino sele le me pala. Much giveth, much require. O le tele o lou I loa le tuspa ia, o le tele fo ina le expectation a le atua mai a te oe. E le tutusa le expectation a le atua I le tangata whato a whanau fawina, ma le whaife au wa lewa o na whanau fawina, wai loa le atua, mai loa le upo le atua. Mea la le na a o nei na mamai ia whaife au, mamai me e expect fo I le atua le te leo la lato, because they know more. Laua la te lele la tau I loa o le atua I loa, wa te tau fo I la no la tau te lele la tau maftanga ma le li, te lele expectation a le atua. Amene. Pena fo ia ka ika. A kongo singi oka ka mai loa le ngi kai mel kuspa ia. La fo ila te lele expectation a le atua mai ia. E fua lava expectation a le atua ia te o tu samolo I loa la wei nei. A o maila e expecta o ele atua o ke aluakua ui lo whaatua ma whai e tusa ma sea. O na laua o I loa mau o le tuspa ia, o laua o whaalongo I mau o le tuspa ia. Amene. Ke lo le mali o whai tau le tuspa ia, o whai kau le siasonga, aka sālai. Aka sālai ingo ua whai o le a whangau le kama. La whangau mai ia, la whangau, aka sālai. E le I ka waso sālai penga ngungu. Ai ingo o marikeimi o sakalia. Aka le karikongu sakalia. Ai ngungu sakalia. Ingo ua whai la whangau non koru. Ai le karikongu ai ngungu. Le ale me ngungu o sakalia, ai le ngungu sālai. You know, o le siasonga o ngusa o fesili e le fesili nga. Le ale siasenga le atua peke whai longa nga kaya. Le ale me wala ilanga. Le ai kukusa le karikongu ai foi. Sālai e ma le karikongu o. O tangata umalava. Ai pina au mai e le atua e te au. You know, o sālai, o ngā lenga amaka, mare whaakua kua rengi. E kau nei loa ke le sālai mea ngai loa e. E sakalia. O sakalia, nga whai kau I kala e whakau ia Abraham o sālai ma whai kau. Le whaakua kua Abraham o, they know, now they, lau wa o inga.
isi ya sa lai ma apela amo. Ile ia ingi pai postari vo ile le ilunga ole social media i loa isi no makua sa lai. Ile wha kua ma isi mea. O sakalia. Me ora whenginga fo ke vaingi. E pi ese fo ese awa te lele i loa tangata. Ni whapena fo lea te oi mau. Ma kwa ike lea ro kako i loa kuspa ia kampea. Isi ka ngaka ia ka uar kuspa ia. Ke le fo i lale expectation a lea tua mea te tatou. Amene. Fumatala tu spa ia from glory to glory. Ma kwa ike lea le whaalinga ma mea wa whailoa e lea tua leo ngā tupulanga le nei. Na ilo oisi vai tau i tu atu. Amene. Ole Anapogi. Mare tatalo. Mafai na tatou siitia maunga. A whai mawhainga e si ikia e se mea ma e removinga ma ana i tutonu ma mea na i tutonu ia te oi. Le tari tonu na e te le oi loa. E mawhai ona e removinga maunga. Amene. Ile tusi lea. Amene. Ole Anapogi. I always recommend na Anapogi e tolu. Ai le Anapogi lea mos tangata fo ile o laua fialu e Anapogi ma fia sa ili lea tu. I recommend le 3-day fast. Le Anapogi tolu aso. Ai le Anapogi le tolu aso. E lua ni whainga o te iloa e au ia. E au ngā. Le lau tanga e whamatala atu le whainga o le Anapogi le pe a whai e tina ua e fia sa ili lea tu. Le tua tu sa ili e te o le Anapogi matalo. Anapogi tolu aso. Always worked. E ana no whai atu work le ono le tero Anapogi tasi aso. E mo ia e pi e umoi fua la e leo kere lo kingo. O le Anapogi tolu aso. O le whainga mua o te iloa o te whai ai. A whai o le te whai ngā luenga. E le mawhai ona e alu ese fo ile le isolate yourself fo ile le Anapogi. E mawhai ona e Anapogi i mo le tolu aso. Ingu sau juice. Apple juice po isi mele mo le tolu aso. Ai tō angala o le Anapogi na te talo. Pea whai o le tolu aso. A lai te whai ngā luenga. I recommend you e inu le juice, apple juice. Pusalava pe te whai ngā luenga. A lai a. Te talo i aso na e tolu. Auke pole work. Whai whatutua i le li. Ai a whai e te le o laua ma whai ona e isolate whapeo leua e alua o leua e ngofo le whale ke le whai ngā ruenga le ngā lo ngofo le whale me Anapogi. I recommend you e ke alu roa i le full fast na o le vai e le tolu aso. Tolu aso na o le vai e te inu ai. Ai alu le tatalo. Ke le fo i ka ngaka e Anapogi ai le kakalo. Si o le Anapogi ma le tatalo. Amene. Anapogi ma tatalo. O le isi fo i me tu tono le Anapogi e eiloa. E le Anapogi nai fo mai tala Yesu auto Anapogi a wongi ilo e seisima. Tono le mua koe nito. Amene. Lona mata upo e fitu. E le tala paulo le fai i urungali. Upo e fitu fai upo e lima. Mo tato urungali. Pe a whai o le te Anapogi. Le la whai le lu Anapogi fo mai. Aua i whaafiti le tasi. Se i longa lava lua te loto ngā tasi ai ina yaso. Ina ia o lua whaasanga i le Anapogi matatalo. Ma ia toe whaatasi ane i le mea tasi. Ina ne i whaoso mai sātani ia te o lua. Ono o lo o lua le lava ono sai. Lai tala noa le tūlanga i urunga lii. I le tūlanga tau wheusua inga. A o lona Anapogi le urunga lii. Lai whai meritala paulo. E taofi i le tūlanga na. Mōna yaso. Au fo inga i umi. Tu so le taimi lea. E Anapogi loa mo le tolu aso. Va ai o etina. Alu e moe le o ngā totonu o tamaiti. Ai Anapogi loa. I le Anapogi le pe alu o Anapogi whaurungali. Iang alu ke moe le vau kamaiki. Ia whamamau. Le whamelitala i. Au ana i whaafiti le tasi lona winga. Se tina, se au ke whaafiki o ie. Se i vanga nā hai le Anapogi. A Anapogi loa, lona winga. Ta haufi loa vaenga lea.
ia wa isi vaenga la anga pongi le kolu waso ai le o ka fia me ngai ele o langonga o fanga kalanga onga fa alalo manga ongo le kingo ono fo yo o tu langa na o le fa malia ino le tino ele o fa sa ina le tu spaia ai ina ia e langona le leo le atua amen tai mi rola lea fai mai loa e fato a tau fia i loa la le vaenga lea na ni na yaso ai a umaloa se vaven ko e fo i mai wa o le mea fo i le ke ai le ke le urungali o le mea fo i le ke ai le ke le urungali o nga fo e fai a koska malo le fafinga e fa me o ia le anga pongi o ia le anga pongi so ia le anga pongi la o nga ke vai lo ka malo loa wo va ke le anga pongi o koutina ele fa peor le fie ka malo ke re wa anga pongi fa so ha ko ai o le fa metala tu spaia na oni na yaso amen ia petolu e te lua o ai le ana pongi matatalo ona ta au filo la yo tu langa le ai foi mai ia vavela ono ti apolo a ele makahala i le valea ua koe fo i marka malo a la ve ke fia anga pongi a oia mai langa le au ke anga pongi ioi e koe su ko lo ko lua wa o la wa malo i foi le si fa fingera le ole taluai le matala o fa na o le atua o la fa makala me kuspa ia me fai amen matala i tulanga ia me se foi vaenga i tulanga tau ana pongi o le tulanga pe a o fo ina e ana pongi ia o le telo taimi e te ana pongi ai o le mea mua le tupu ia te oi e te ana pongi lo le tolu aso e ti ngalo ulu me se ape afete anga pongi na o le vai e le ngata le ti ngalo ulu I always recommend ngata mai ko anga ingu le vai e ki ngalo ulu mo le tolu aso le ana pongi me se alvai taule nei wa pisi ka ko ma mea ai o tatu ai e mauti noa ono tu langa ka me ai ka ke ai e ma fu ina ti nga o tatu ono lawa va ai mel tatu lawa make le adjustment o tatu tino fa la o ingala ke vai o le mai ka yo lesi e la ngonga o mai va henga na o tino va henga le nei ai o le ana pongi le tolu waso tango e fai mo le every week mo le tolu vai aso fa pere la o mo ka ko onga e mafau la faila o anga pongi longo inga a makala ko waso o vai aso le halu se ko waso le si vai aso ko waso ke lo le anga pongi nga always I work ia naite nga lue to tonu e pruno tangata amen o e faia le anga na pongi le na o e tau fia fo le tulanga le ta ua mai i mo tangata mo ngali ia mo le au 5 awe ke pole o ia wai le apala ia foi upule ia ki o se ivanga ngai o ia foi ngiau mio ngai kau ka fiofi se ivanga ngai foi o nga foi kau fa lalo va henga nga ia o ke mi kong wale fa ko lalo va henga nga i wai le apala ia foi upule ia o apala ia si va henga lawa e to tonu le ana pongi le fina ngalo ai le atua amen le waka ko hau ku kuenga le Isaia le 5:8. Amen. Te ilo le ana pongi le te whaia yaso uma o le ana pongi mo oi. Amen. E sui ei oi e le suia le atua se ana pongi. Amen. E le ostak le atua. Mena e le suia le atua langa le ostak ngai o oi na stak. O te imi le ana pongi oi. O lawa position oi le mea. E place i le blessings le atua manga lue mei le atua. E sui la o ele suia le atua. Amen. Ona ele o stak le atua o ena stak. Ai o le o mafaina ngalue mai le atua, mea mua ia ei loa ono le ta tonu ia te oi. Lefa mai Yesu, e sau fafo le ana pongi matatalo. A sau loi fafo, you can move mountains. Mafaina e si tia maunga. Ke lo fai ako ke alu si ikia maunga o vaya. Fa alongo le anganga o le atua po le alime fai atu le atua ia te oi fai. Amen. Famelo le tala tu spa ia i sei e 5:8 fai mai. E le ole nei e ale ana pongi o te loto i ai,
ma ia tatala ina fusi na whaia i le ami o le anga, e tatala fusi o le amo, e tu ina atu ia sa o loto e ua whaasau ina ma ia o tonga usia mo umalama, e le ole nei ea ona ia tofi au mea e ai i le ua fia ai, ia au mai i lo fale e ua matitiva ma whaasau ina, a e loa le ua le lava e te wha o fuina o ia, a ua foi e te lafi ia te ila tau o lou lava ainga. Amene. O le Anapogi lea. Nye fina ngalo ai lea tua. Amene. O le whai ngō fie iana e whai o le Anapogi lea. Pe a whai o laua e Anapogi e va ese mua me i tutonu ia te oi. Amene. O le Anapogi ngā leke Anapogi e va ese e wha mama oi. Ona fu o le Anapogi na o le la asa o le mana o le atua e ngalue mai lo i tutonu ia te oi. E le ai fo i la se limitation pe le ai se me ngata i le whaonga ina o e le atua. O e mana tua re tala paulo na whai a Timoteo fo mai i le fale tele. E le na o ipu aulo mai ipu a rio mai ipu o mea mai ipu la au. Fo mai le na o ipu aulo mai ipu a rio e fo ipu o mea mai ipu la au. Fo mai la ia o isi ipu e tau le leia. A o isi ipu e le tau le leia. E le o whai mai o isi ipu e o ngā, o isi ipu e le o ngā. O ipu umalava i le ta ua i totonu o le tala lea. I le whare tele. E iei le me ngata ilonga na whao ngā ina. Amene. E iei le me ngata ilo na whao ngā ina. E iei lo na limitation. E whape nā fo i la oi le teimi nei a tonu o oio se ipu o naua whao ngā ina o e le atua. Amene. Whape o oio le ipu o naua whao ngā ina o e le atua i le teimi le nei. O nā iei le limitation po nā i le mea nai ngata i le whao ngā ina o e le atua peo le au soo. Lana na o whao ngā e le atua. Lana o wha malolo mai. Ae na iei le mea na ngata e le mea na limit i le whao ngā ina e le atua. Amene. E iei le mena limit i le whaonga ina e le atua o le afoi. O le afoi. O ipu ia. Hold on, let me look up the scripture le la tato atua ina ia mawhai o na. Tonu le lua Timoteo. Amene. Tako woe whai kaurkusi. Lua Timoteo, lona mata upu e lua. O le tala no ai paulo i foi mai. O le nei foi upe lua sifulu. Sorry. Foi mai. A elena o ipu auro ma a rio wa ile fale tele. A o ipu la au mao mea. O isi ua tau le leia. A o isi ua tau le angaina. O le nei. Ai se tasi e whaamama ia te ia ai nei mea, e whai o ia maipu e tau le leia e whaasa ina e ao ngā fo i mo le alii ua saunia mo ngā luenga le lei uma. Amene. O lai tala noa ia paulo whai tau mai lalo whama, ia e sola ese i tu ina nau ngō tau le lea. Le tala noa paulo pe whaafea o na whaamama ina lipu whamai. Ia e sola mai tu ina nau ngō tau le lea, ia e tau sisi la mi o tonu ma le whaatua ma le alofa a tō ma le file mu, whaatasi ma ila tau o e wala au i le lii ai le loto mama. A o e sa ili, a o sa ilinga valea ua lea o ina mai, ia e alo ese ai, a wā ua iloa o mea ia e tupu ai le finaunga. So, ilunga atulai i, o le tala noa paulo ilona atali i whalea nganga, o lunga lai ipu ia i lunga le whale tele. I to tonu o le e kalesia, ma to tonu o le whaonga ino o tangata o le atua. E iai lava le me ngaka i le whaonga anga o le to o tele o tangata. Amene, le lai tala noa i paulo i. Fo mai le whale tele, i le ipu auro, ma le ipu a rio i le whale tele, a o ipu la au ma ipu o mea o isi o tau le leia. O le ipu auro, e le matango fiele au mai o le ipu auro mai lingi esi ipu ki. O ripu auro ia o ngā i luma e whai ai a. E whai ai tal suanga i luma ale tupu. E whai ai mo meo, e lava le mea wha o ngā i ripu auro. Ipu a rio, ipu siliva. E i fo le mea matango fie ai. O ipu o mea,
Ma le ipu la au ma sa no fa ngai na tala le pe ole ofu ala ipu fa ofu fo le ipu supo o le ipu supo ngai e mana ia ai asu atu le supo fo le toi ina e batu le ipu fa ofu le na batu le ipu la na e tau le leia ai te lo le ipu le na e ngata ina lo na fa ngai na e le tau le leia le ipu le na pe a linge si puki avala au mer toi ina e linge usang ki e la ku ma ipu fa ofu nga ia ele matango fie e o fo ila ai te iwa wa vaku se se supo i se ipu mafolofola ele matango fie le asu to se supo le ipu mafolofola e matango fie ale ipu mafolofola e vaku ile ma to ilunga ia il fa fukalo vai ngala nei ai ngata ingnalo na fa ngaina e o fo ila le ipu le a fo ino le mea ile ipu la au le ipu la au ipu popo ele matango fie le fai o le ava. Yo le kemi le fai le ava ko inga. Ai ke iwa vala au mai se ke vero fai le ava o filo inga. Ai vala au mai ai ku la ia ku le so ko mali ai asu ku le mo le ipu o le ipu ki ipu fai au. Ai asu fu le ai lai pasi le ava ngi malo. Ele ta ule le ia le ipu le na. Fato ata ule leia le pula au ina ua le popo vai me ua vaku ai o ka se mangai o le ka ko anga ngu ka ko ipunga le pula au le na la ka ule leia le pula au e ui anga ka ka isi ipu vo ie ai le kai maka ngo fie pe ka ule leia le ipunga i amene e iai fo ila le me ngata i le ipu popo ia e le maka ngo fie ai ringe se ki e o ipu umala ia tala no ile apostolo i foi mai o ipu ye ilona e ngata lona faonga ina i to tono le ekalesia o la ye ipu wa faonga ina ele atua tele ipu lau faonga ina ele atua ti akono fai fe au fai evangali o lau faonga ina ele atua i si ipu peitai o lau ngata le faonga ina le ipu le na ai le ipu le fa mai paulo ele ai se me ngata ilona faonga ina o le ipu nei lalo i foi mai o foi o le nei ai se tasi e fa mama i a te ia o a me fa mama o e lo me la fa me fa mama me la tu se kalatia vai vainga matu ina nau ngole tino amene lai foi mele tala ala apostolo foi mai o le nei ai se tasi e fa mama i a te ia ai nei mea e fai o ia maipu e taule leia e faasaina e ao ngā foi mo le alii ua saunia mo ngā luenga le lei uma. Whaamalolo mai, oso le mea. La unga le upo le tua, oso le mea. Hao le upo le tua, oso le mea. Amen. O le a lava le me whaonga ina i e lea tua e ngā lue me le mana o lea tua le tangata lea. E le mawhai sea o le e ngā lue me le mana o lea tua ua mamā umai whafo le whaamawalunga, mamā i whafo le whaikaanga, mamā i whafo le maka aiku, mamā i whafo le maka pea, mamā i whafo me iana au mai whafo le anapongi maritatalo. Lea la ua le to yeise limit, ua le o to yeise tapu laa o le whaonga ina e lea tua, peo isi ipu le ilunga atu. Mele nā lea la ino tala noa atu whaapea, a whai e te le alu le anapongi maritatalo, e ke ia le umaifonga le 5 kausanga, e le isuia le whauunga le atua i lunga o lo langa, e le isuia lau launga e ke launga ai, o ngā lava e ku mau lava launga aluenga, e ku maua oe i le mea nai te le teimine o nai e le tapula o le whaonga ino o le atua po la wipu. Ai a e fili le afiafi le nei e te alu le anapongi i maritatalo e wha mamaina la wipu. Fai mai le tala le tuspa ia e le aise tapu la o le whaonga ina o e le atua. Wow. Amen. E le aiso na tapu la a e le mawhai ona ngata le whaonga ina o e le atua so o se mea. A mga o le kua e whikalai perfeta a vese whi au e whaonga oe ma na o le atua ea. E whaiva avenga whaonga oe ma na o le atua e whaatu le mai whaonga oe. Aise a. On ua e fili e whaamamaina oe, o le ipu e whaongaina. Aua ne i limit pe ngata le whaongaina oe le atua, ona e le o whaamamaina. Amene. O le mea le ua ngata i le ngalua o le mana o le atua, ona e le o mawhai ona tātou fili, ai whaamama i tātou i lea, ana pongi maritatalo mai Yesu, o mea whaapenei,
e o mai fafole Anapogi ma te talo. O lau tu alalo le na ia te oi, a whaiwa e fialu e te mana o siitia le whaonga ino oi, awane I limit le whaonga ino oi pe o ipu, auro ma ipu o le whanetele, ma ipu la au, awangi e ngaka lipu popo. A whaiwa e manga oi whaonga oi so se mea lave le atua, le mana o le atua, vai a Yesu, wha malolo mai, e ofo ia Yesu na fōai, wa e mai nga whai Yesu ia, I le afo ino le mea, o le ministry ia Yesu na whawhanga I tangata mātitiva. Na te iloa ina ua whai Yesu ia yuta lena whai mai na manatu le au so o ai o lai wha pe Yesu e alu e avin kakare e makiva ongo o ia sa ia ilea, le atu tupe. Wha o ngā fo i le atua Yesu, whanga lau mātiva, wha o ngā Yesu, mea umana whai Yesu o vavenga umana whai Yesu. E ise mea na ngata i le wha o ngā ino Yesu, le ngā lue mo le mana o Yesu, a ise a. Ona o le ipu o lai mamafo mai Yesu e saule li o le laulangi, ai le ise mea o ia te au. Nothing. Te iloa e alu e Anapogi ma te talo ai, vele uma mai fafoa a ngai kukongu ia ke oe, weka oe ke oe, au ke pole foi lo tua oe, au te pole nista ngata, au te va ai ke le o kau vai siska ngaka, au te va ai le ministry ai, te va ai le olanga ai, va ai fo oe ia te oe ma e manatu le tua, te mana oe va ese lo fa mawalunga, va ese merengei, a kongu e le mwhinga va ese umangei ke mingei, ai work ai, Amene, na eva aila ia le siitia o le whauunga le atua I lo wolanga oka, siitia le whaunga ino o le atua, ke kakalo aku e ke vai o kunga I le mana I lau tatalo, e ho o le temi ngā lue mai le atua te latu whalo le a inga, ngā lue atu le atua whaunga oe, ke laku I le mea, ngā lue atu le atua watu le upor poto I lea, ke o whea lava le mea ke alu ai, e laku le atua whaunga oe, spontaneous le whaunga ino o le atua sea, la ngā le laku le kua e maua mea oe ke mama, maua mea oe ke mama, le ise kei me ke ki ngai, maua mea oe le ke mama. Aisea, o le ipure nā lau whiri, ma ese umamea, e sau fafo I le Anapogi ma te talo. You can move mountains. O na whaatau no uina la I o whina ngalo le atua ia te oilo wola molo soifua. Amen. Alu le Anapogi I le tolu waso, pea e fia Anapogi, you know, a whiunai le mafai o na te whai ngā luenga te pisi, I recommend choose, apple juice, vaenga nā mo le tolu waso, I consistent le tatalo I le atua, tai au au le fiafi, e bole ever time I te ava no ai, sa ilim whai taula na upuma, tutono le tolu waso lei nei, ai a whai e mawhai o na e Anapogi, you isolate yourself, mawhai o na e Anapogi na o le vai mo le tolu waso, alu e whai mo le tolu vai aso. Amen, 3 days le vai aso nei, 3 days vai aso lea, fa solo ala ia, e alo lua ki vakula ukala, o ngā wa makanga ngā lue, e afo, ta pena mai toni te oi mawha mai inga oi, ke vai o le ngai ai o le ai o se limitation, le ai o se mea ngaka I le whaonganga oi le atua. Amen, o le whaonga ino oi le atua, e le fua I lunga oi le atua, e fua lava I lunga ia ke oi mara, malo ngau I le atua. Whamaile upatus pa ia whaalata atu ia te ia manu o lata mai. To tele tangata whato a whaalata I le akua ingo wa mamau le atua. A ole kei minai laka mai le atua. E le kai kaisa iri le si le akua. Ai mamau lo le akua. Boi le atua. Wa o mamau lava. Ole upatus pa ia. E le o whai meke whaalaka ingo wa mamau le atua. Whaalata I le temi o lata mai o ia. Amen. Le te lua sava vali whaatasi ma le whaia le langi ma langi le ne le hale meke le whaalaka I ma whisiri a te ia. Amene. Whaamanu ia le atua lau sava linga neiva yaso. Avea o se ipu e whaamamaina, whaongaina, mo le atua molona finangalo. Le tua lo mātou tamā tatalo I la ua fio le neia fiafi le mana o lau upu, whaamahalo sia lau whanau, ia toi sa ili le Anapogi ma tatalo, ia toi sa ili ia te oi le whaatua tamā, ia whaamamaina I la tau, ia ave e sea uma mea tamā o ngā luenga le tino, o mā whauwhaungo le lalolangi, o mana tunatunga mai le o leanga, ia whaapeona tatala o la tau mata whaaleanganga tamā, ia malo sia I lātou e whaato I lalo, ma whaasa tauro tu ina naunga le tino, ina ia mawhaina ngā lue mai lo mana, a veo se ipu e whaamamaina, e whaongaina mo oe molo whina ngalo I ngā luenga le lei uma, whaamanuia oe lo mātou atua le reia fiafi ngā lue mai lo wanganga, whesoa soani I lau whanau, ai meise se isi o sa ili atu I ate oe le Anapogi matatalo, ia whaamalo sia I lātou le neia fiafi, ono le suafo o Yesu Keriso o ole mavala au atuai nei, Amene, ma amene. Ia, via le atua, o le tātou
tatanoa lena le nei afiafi aua neʻi ai se me gata ai le faʻogaina o oe le atua fa mai le tala le tusi paia le tusi e salamu fitus fu ma le valu fa mai they limit the Almighty. For mai wata ngofi tangata Israel elu wa faa ono ile atua le faa peretania for mai they limits the Almighty. Lona winga ile atua na te mafaina faia mea uma ele I mafai lava na ngalue ele atua ono wa limit wa tao fie tangata le ngalue mai. Faa pe na fo I oi aua nei e tao fia le ngalue mai o le atua ya. Faa onga oi ai ngalue nei le afiafi nei amatai ngalue lo e fa mamahina o le atua la ngalue va eselo fa mawalunga va eselo maikahika va eselo faika kala va eselo makapea va eseme ele aunga ye kia va eseme wa umangi ku ngaunga ki oi ngalue ile anapogi martatalo fe soani atu le mana o le atu e kele mafai ilo malosi ele mafaina e fai ilo malosi na ole anapogi martatalo e mafaina ave ese alu le anapogi martatalo fe soani le mana o le atua ia te. Oe whaamanuia le atua I lau sāwalinga re nei vai aso, ia whaafo I le vi inga o le atua, ia ua whaamahalusia o ila na upu re nei a fiafi, ia o whaatasi ma le atua. Ia, sia le tātou plokalame, whaanaunau ina ta inga fo, ia isi e mawhai ono o toi le upu o le atua, o au friends, Amene, te tango e tak, ia se ngoa, se suafo se isi e te iloa, tango e tak, ia pe te tango fo I share lo I lungo lau timeline, ia whaatasi I fo ia malungo o le tātou YouTube channel, wha iloa fo I whaamanuia le atua ia te autou martou sa valinga, re nei vai aso, toenga nei vai aso e anga ia tu le sa tātou toe whailoa iai ilo nā lofa malo nā ngale lei. Ia tu mau atu le vi inga o le atua, wha fo ia te ia ono o lana upu le nei a fiafi, ono Yesu o Kevin Ruiva le nei. Alofa tele mo oe, tātou toe whailoa. I love you guys. So I fua mai a manuia.